sing dawang neng lemune. Hei, ketagihan muluh tenas sini. Emon bani. Tenas yang sudikan tenas. Dong bani cai kapinang bener. Nyen kaden ane peluk cai tu nyen kaden. Penyedo. Hei! Pianak bener itu. Yang cai bani kapinang pianak bener. Saat make cai bani kapinang bener. Agung, terdados palungo cokeri dewa wenten sarang pianak titiang. Nak wenten api itu Agung. Paman Agung, dong paman ngelapan dak ini. Niki wantah pianak titiang do Agung. Sapun api palungo cokeri dewa. Yen tawang paman ngelapan dak bidan subuh goreng ayah ke dipuri. Nak wenten ase palungo cokeri dewa. Aeng, orang nyabunen pengangon gelak. Betawang paman, yen gelak buat rabi sing seneng. Ajanian gelak sing seneng. Yen metajan nomor 1 gelak. Saya wakti itu Agung. Rijo malih palungo cokori dewa ngeraras sesenengan tiosan ring genah tabung ayam. Palungo cokori dewa jaki mempecah. Benar paman. Gelak jani laka luas metajan. Siap aku siluwere gelak subuh siaga. Ke walau abesek gelak sing nawa. Napi menika lho Agung. Pengayam-ngayaman. Iyan siap bulu delu. Apa lawan ang gelap paman? Dong ijo wenten ayam bulu tetiga. Sing gudeg gitu. Rawah dulu. Lender yang berukut itu. Wah. Toyo jaya bulu tetiga niku lho Agung. Niku wantah sawah wastane. Oh, Sarawak ada aneh. Ayo wakti. Nah, do subo. Cina paman ane nawa. Iyan siap kini kengken lawan ang gelap. Pang sido siap gelap menang. Agung. Dia makan palungo cokori dewa metaken ring sekian tiang. Diriku ring tengahing kalangan. Wenten sane ke bawah sayo. Wenten sane ke bawah bobotoh. Pangertan kawan palungo cokori dewa ring semeton sane tiosan. Dados nike banget. Yang palungo cokori dewa kawan nasi ayam gue. Ring hari wenten malih korlah. Yang sampurna nike banget aku. Yang penting palungo cokori dewa sido unggul ring semeton sane tiosan. Benar saja paman. Apen gelak kalah. Gelak sugih. Sing kuangan pipis. Saya wakti angin api atau berana do aku. Nah, mejani pangsing yang ngalan kasep gelah metajan. Gelah lakar keluas kemudian ke tajen eh. Kalau gua coba lewat kacang pecah. Oh, Terus. Waktu jinah emang ngakeh. Yang sampun kelas. Malih. Mirip subuh nemu gelang winayan haji ini. Ijo buen lakar ngalih. Kayu ini dewa jani. Aku ini disaren kau sebutlah kesugihan ini lakar anggun nomor tajon. Yang subuh lantaslah kesugihan ini
Cina ieu lakar grepe-grepe ngideh ka Pinang Haji. Yang suku Haji sing ngemah ijo ieu lakar ngalih. Tuh winayan Haji ning Cina ieu lakar dadi kedere-dere di jalan nih. Hilang kawibawaan ieu dadi raja. Yang subuh lantas kita idewo dini diburi semara dui podok itu nyentuh nih. Yang subuh Haji yang praga kamu idewo laut aku beri. Jadi, ya namun kita kan di rausa gini, ayu jadi ngepuri anggi. Lautan. Yang sing keto ban ngalih tongos. Ijo dewek sidul lakar ngelah tongos. Bejoh jalan ini. Apa deh itu? Beli. Sing jo pipis dogen bekeliner kene bapo. Ne bapo mau bekal ke kene. Pusaka bekelina made yen sing pelih ban beli narko makenah ibapun pangade angkon made seselet nyen awang liwat suka deh maca pojok Ada bayo di Ada jalan. bayo. Pusaka mau kamu yang sing beli. lang adan kini deh Beli ngapa beli? sing dadi kedo deh nganggo seselet Ya ngapa? made ngabo lan jani lan turang pejalan nih Anturang pejalan. Mari menjalan beli. Mih, kenapa ban made ngingetin nih? Boleh beli. Hah? Udah ada rumah lung kene beli. Ken umah deh, awak-awak deh Kene ngerenyep. Apa adanya beli? Wah ada nedo, yang sing pelih ban beli nih, puri ada ane nih. Puri adanya. Oh, jadi kini ada di puri, do patuh ngop acara di ponok, awak-awak deh ngeraos, angor susingih, pang benah. Pengapih di puri. Kok patih mau wibawa. Jadi dia balik. Hah? Lali ke puri, uak kumel kanan. Sepalanan yang ke koto, jani nepukin puri panawang yang isin aku sepani. Diolas, yang tadi deh diolas deh. Puri ngawang-ngawang buat sinawang. Ben bidan tiang buen nepukin puri. Nipi tiang sing kaya nepukin puri. Ini sampai dena. Yang sekan malam ada kan lali, kena yang Yang sekan. sepalat pesan panawang beli. Iyan malah, iyan kok iyan kagok beli sing itu. Dipencingahkan moyong madil. Waduh pengapih teko, yen ada pengapih teko tawang lantas yang di ini. Menjadi keke dah ini. Di sana. Ji, made beli, nek yen ada wong rine. Tahu sing itu, ate bau dano mantui. Banyak silip, mekcos. Ini waduh di bejingah ini tadi tokoknya. Oh, yen pun tadi tokok sing ada wong puri nawan. Weh. Iki nih. Mati deh. Yang buat ke tengah, buat pesan ke tengah. Tengah malu deh. Nanti itu punya nayan pun di bejingah ini. Asal ada nepukin deh. Oh, Kali itu lagi ditokok. tinggal tadi tokok. Pansing ketaruh. Langsung ketaruh. Menjadi keke carane ke tengah. Si bang kowe. Bibi,
adeng bibi mejalan, hantosin gelah bibi. Ada dua agong, geles dua agong. Nang adeng-adeng bibi. Yang saya mulai Geles dua agong, geles mau margi. Nah, jadi boleh. Jadi cocok itu. Dua agong, geles mau margi dua agong. Dua agong istri, geles mau margi. Bibi, nang adeng-adeng bibi mejalan. Geles kita mau margi dua agong. Bibi, tuh udah ada toko di Bibi nang main malu bibi. Bibi nang main malu bibi. Bagus tuh. Bibi, tuh udah tadi ada togok di itu bibi. Bidahnya ajin gelah ngejang togok di itu. Tenang, kan dua agong numas nih ke. Ye gelas sing nawang bibi. Bibi, nang sekarang tinggalin togok itu bibi. Rasa-rasa yang gelah. Togok itu tengah bibi. Terus makan mau ngapain dua agong? Jani paling melah. Lan bibi nyemak banget. Maturan itu bibi. Yang ngaturan ya kan? Bener bibi. Saya ngalah bibi. Iya jangan dua agong. Bibi, ada sebuah orang gelah. Sinah togok itu tengah bibi. Dijani paling melah. Lan bibi ngaturang sebakti itu bibi.
saja bibi. Mana mau itu gimana? Terus subuh bibi. Yen sing kulit ban gelang. Sina togo gitu nih ada di pian gelang bibi. Bibi. Yen saget teh togo gitu itu. Sina togo gitu. Sakarangon gelang. Rabi bibi. Aduh bibi. Tadi rapi. Tadi bangun nih. Ketara aja nih. Aku lengah mati. Hei, Bibiku dia Lek, jalan Lek tidak ngomong. ngenen latih. Sing bener menyen beline. Dadi togok deh, yen ada wong purine teko, nyani po dadi togok, ulian dadi togok, beli dadi rabi. Wah, Aduh bibiku dia jadi kemana? menyen. Jadi rapi pikir jadi rap gitu beli kas-kasan gitu nya nggak rapi. Dadi rabi. Yen dadi rabi, nah yen dijambo anggo kurenan gitu deh. Jani mapan keto pengandikan itu dua agung istri. Layu deh layu. Main layu deh, layu. Ah deh, Aduh bibiku dia beli jadi benawal doren jangan mati belum. nih. Pesu tuh sing taen. Patah. Jadi Aduh. tumben nepukin. Nah, main. lekelah bibi. Beli sing mau pisalah deh blok. Senuan beli ngajak made dini. Belilah kan tulen made. Layu deh layu. Layu menkengken apa dia layu? Aduh. Main bajang. Jani ngerayu made sing bisa. Jani beli tutang munyen beli. Apa nak? Metakon malu. Ngeduk. Takut jajak. Udah jajak gua ada beli. Metakon malu deh. Jero anak istri. Wentene driki sira sane ring kidang kedo bode. Ngomong. Jero anak istri. Tutang beli. Jero anak istri, Sapa sira jerone? sapa sira jerone? Itu apa deh? Itu apa deh? Wadah! Malu. Tadi belum Beli kuning lakar ngajen. Jero anak istri, sira pesengan jerone, kita apa deh temu yen beli. Made do ngomong kita. Sing bisi Sing do. Apa? Ya anak blok. Jero anak istri, yen ning dados di tiang kuning, adan besayurin. Ada nih takonan deh. Aing jero anak istri. Sira minaptu angan jerone rumaning wenten iki. Sira mirip angan jerone rumaning pandengaran api niki titiang nenten ning mangga wen jerone sane natasa sindek kewentenan iki. Pono. jero nalan. Sapi Puniki wantah wedangan titian. Niki wantah puris mareduipun wastani. Dik. aing nggih jero anak istri yen ing dados titiang ning sira minap pesengan jerone puniki. Nah, dong bisa yo made. Titiang muastu dia Pradnyawati. Titiang wantah putri ning puris mareduipun. Badul lengah di puri. Lan itu. Lan puri Semarang Wipo, itu do aku puri.
bakti di Merajan, di Sangah, di Puro meremo bakti. Ngaturan subakti, Made bisa ngayah nyampan. Terus subakti masih ada nih. Made bisa ngayah kemudian jo dipuri ke ginani. Enggak. Kuwene ngamet yang wantas saking penepi siring. Inggih wantah patut agung istri. Ayo saya waktu medaging waktu istri. Kuweng indek pesengan titiang nuwastu made bareng puniki belen titiang. Inggih pedaging kadi. Atur imade puniki boyo wenten sios. Imade umare sagede ing palungguh ratu kiring puri. Man beli jalannya ada beli. Beli iwayan bule asmara. Wayan beli asmara. Oh. Beli madan beli ponal. Beli mana? Oh, tawang lu arti ponal. Ponal ini gede bawah. Kalau kudan beli ini gede bawah. Gede bawah. Yang kamu beli. Oh, lo kebe. Dewa ratu bangkong canggih cuma nak Sri ada nih. Oh. Mana ada nih? Lo keber. Itu ada nih tuh. Iya dari gelas apa? Dari made bisa di rumah ada di ketamanan gelas. Waning neme titiang raung mriki ring koto maning manggen ring kalung Nggih bakal medate sangkaning kitiang melile kita ajak imane mare wentane tata untuk bijak iki wenten ring Nah yang sibuk itu menjadi pengide gelas. Made kita masih lan ngaturang ayah ini di piring gelas. Irengang lah di piring gelas. ya ngiring dulu dewe dana semangat iki beli ajaki beli ponar itu masih made pangade dini dipuri memarekan ing kendenya ya yen nih ratu made nyampak ngajin melu bareng-bareng aja bareng beli ngoreng-ngoreng made yaston de blok yang suko nyak made melajah yang caro nyangeh de caro prabot de biar kuntul made yang pekerengan banyangeh mangan dari de beli yen ku ada beli nanti yang ini yang ini nah sing sarang made semenio kan beli ingin memegang ukur di tiang ratu aku yen kentang sekali sepengandika palungguh cokori dewo manglene titiang ngaturang ayah mriki ring ring palungguh cokori dewo titiang jagung ngiringan ratu Nggih. Nah yang sibuk itu ngegel gelas. Menjadi bangun pagi. Nejan, bibi, lan irengang beli gula. Keto masih beli pona, malila cita dini dipuri. Wis ayo dulu kebet. Beli memekelo, majalan melali ngajak imade. Pedat beli. Benar beli. Oh, sedok beli. Nah yang itu, mai ke pewargaan beli gak nama Beh, beli. Udah mau beli. bisi jajo. Oh, apa di ponok len silo klati jadi jajo.
hoyong di dini